First of all, a warm welcome to our English-speaking friends. A blessed Lent to you all. Fil-bidu ta' dan l-istaġun solenni, il-kelma ta' Alla għandha urġenza partikolari. Araw, issa u żmien tajjeb. Araw, issa u jum is-salvazzjoni. L-ewwel sentiment fil-qalb tagħna llum huwa sentiment ta' gratitudni. Bil-mulej ngħidulu grazzi tal-li qed jagħtina żmien tajjeb, qed jagħtina jum ta' salvazzjoni biex il-ħajja tagħna tkun ħajja aħjar. Il-mulej fil-liturġija tal-lum jitkellem diversi drabi dwar il-qalb tal-bniedem. U aħna nsellmu il-kelma ta' Ġesu fl-akklamazzjoni qabel l-Evanġelju, smajna l-eżortazzjoni tas-Salm 94. Illum la twebsux qalbkom, iżda jsimgħu leħen il-mulej. Dan huwa l-istaġun fejn il-qalb tagħna tinħall mill-lebusija tagħha, mill-isklerożi tagħha, biex tiftaħ lilha nnifisha għall-kelma ta' Alla u għall-imħabba tiegħu li hija ħniena li ssaffi u li titrasforma. Oħloq fija qalb safja u Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. Il-kliem tas-Salm 50 tal-Miserere jitkellem dwar din il-qalb li l-mulej isaffi u jippurifika, din il-qalb li għalkemm ibbiesed bl-egoizmu u bl-irwiefen tal-passjonijiet tinsab quddiem il-mulej bħala qalb niedma, qalb lesta għal konverżjoni. ċartu qalbkom, mhux ilbieskom. Anke fl-ewwel qari, it-tema tal-qalb terġa' tirritorna. Għaliex din il-mixja li bdejna l-mixja tar-Randan hija xi ħaġa li trid tbiddel il-qalb tagħna. Mhix kwistjoni biss ta' osservanza esterna jew esterjuri. Imma il-ħniena tal-mulej nilqgħuha daqskemm il-qalb tagħna tiċċarrad beraħ għall-mulej li jrid isalva. Għalhekk il-kamra ta' ġewwa li fiha aħna nsumu, li fiha aħna nitolbu u li fiha nagħmlu karità hija l-ewwel nett il-qalb tagħna. Għaliex il-karità li nagħmlu, it-talb li nitolbu u s-sawn li nsumu iridu jibdew mill-qalb. Mhux kwistjoni li jkollna xhieda minn barra biżżejjed għalina x-xut li hu fil-moħħbi u jara dak li hu moħħbi. Il-mulej li jara fil-moħħbi iroddilna hu. Għalhekk f'dan l-istaġun tar-Randan nitolbu l-mulej biex il-qalb tagħna issir tixbaħ lil tiegħu. The readings today talk about the heart. There's a constant prayer
that during the season of Lent, our hearts turn to the Lord, that they are freed from their hardness, which is an expression of our egoism, our passions and our sins. The Lord wants to purify our hearts. We are invited to give our hearts to our Lord so that He may purify them, may cleanse them, and He may soften them. We ask forgiveness for our hardness of heart. What the Lord calls the sclerocardia, the hardness of heart. There is a sclerosis of the heart, and Lent is all about freeing the heart of that hardness. May the Lord, during Lent, warm our hearts with His love and His mercy. May we arrive at Easter with a purified heart, but a heart ready to embrace the crucified and risen Lord.